Bismillah. Assalamu alaikum. Hurmatlı görüşler, hurmatlı bizden katılışlar, жылқы сүйүүчүлөр. Biz dostlar Madaniyattагы Саматтын айылына келип калдык. Маданиятта турабыз. Көрсөтүүнү тугандар биз баштайлы. Самат, assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Кезабы кандай ассалам. Ке учашып коелу, Самат. Тынчсыңбы? Тынчсың. Денсаулыктар кандай, Самат? Иштер болтабы? Самат бай, бүгүн көрсөтүүдө жакшы аттарды алып келипсиң, а? Жакшы, ошеде чабылып жүргөн. Чабылып жүргөн аттар. Көзүбүздүн алдындагы ишеничтүү аттар. Алыстан көрүп турган атын көптөн бери көрүп жүрөм. Нурига үкөм алган тайга. Лимузин деп койчу, лимузин. 5 жыл алган чалып аттар. Onu anaныраак бир минип коесуң, а? Аны бир неме кылып коебуз. Самат, бул ат боюнча маалыматты берсең. Кандай ат чыгат, Самат? Бир өспүрүм, улагы тамай. Жазга 6 жашар болот мына. Жазга 3 асый болот. Жазга 3 асый. Ооба. Улагына 100% деп коесуң ба? Кудай кааласа, эртең нокатта улак бар экен. Көрө тургандар бар, апарамын. Ошол жерде улакка чабып көрсөт экен анда, Ооба. Тарта бербе, тизигин өзүнүн хотуна койгон. Өзүнүн хотуна койчу. Бул кандай ат? Аяктан келген, андай тагин айтчы. Жалоаттан келген. Түгү жалоат. Окенден келген. Өзү Самат азыр ушундай аттар жарап атат, а? Өзү көрөсүң, карабайлар жарап атат деп баарысы да. Кайманатын айтып берейин, а? Кайманат кобра. Кобра. Кобра жалоаттан чабылып жүргөн. Сага кандай качан келип калды? Качан? Бияка пыштысына келген бу. Пыштысына келген. Ооба, менде бир акаларыма келген. 3 жылдан бери чабылып атат. Чабылып атат. Кыскасы мындай сорундарды алып жүрөбү? Эми атка мен атты мактабайын, эл мактасын. Эртең нокатка апарамын улакка. Сиде чабып көр, анан тиyin эсептейт, Кудай калса. Чабып көр эсептесе болот, а? Ооба. Муратовандар. Эми аттын бою канча чыгат? Аттын бою 1.60. 1.60 см. Ооба. Үйүргө коюлганбы, коюлган эмес? Жок, үйүргө коюлган эмес. Кубазыкпы же көктө турганбы? Жок, кубазык болуп турган. 2 жылдан бери куруктат. 2 жылдан бери куруктат. Ама ат немеде экен, а? Формада экен, а? Ооба. Формасы жакшы экен аттын турушу. Жылоосу дайыма ушундайбы? Жылоосу ат өзү көрүп жатат го. Ден соолугуна жооп бересиң. Ден соолугу зор. Ден соолугу зор, а? Кандай мындай тарбияны кандай адам тарбиялады буну? Күчтүү тарбия көрдүбү? Ат өтө күчтүү сайыпкерлердин колунан чыккан. Сайыпкерлердин колунан чыккан. Бир жанына барып көрөлү, Самат. Жанына барып. Жанына барып, бир айландырып тартып көрөлү. Кайманаты кобра. Кобра. Чабып көрсөк болот. Чабып көрсөк болот. Сууту келген уже, а? Сууту келген. Сууту келген. Көкүрөктөр, туяктары. Самат, бир минбейсиңби? Бир мингин. Өзүң минип бир. Бул ат чаппаса эмне? Чаппаса деле өзү айтып турат кандай ат экенин. Минип бир зардасын көрсөтчү биздин көрүүчүлөргө. Кобра. Мына токтогондору, токтоштору. Хал. Бурганда мына. Буролору. Мына, тамыр. Ама ортодо туруп ушундай башты көтөрүп берсе, Самат, а? Өзү şu tumşuğuyla çıkıp da canavardın size. Onu общем кайтып калыш деген атта тема жок, Кудай калса. Бирок ат жакшы экен, жакшы. Ат жакшы экен дейм. Мага сазам. Кобра. Тугандар атка бир баа бериңиздер. Азыр Саматка баасын айттырабыз. Мурунку чыгарылган 2 ат. Ээсин таап кетиптир. Бирөөсү башка мамлекетке, бирөөсү Кыргызстандын ичине калды дейт. Бир поворотторун көрсөтчү, Самат. Ама жылоо башты ушундай бийик көтөрүп жүрүш сонун экен. Баягындай эгин неме кылып койчу депчү белең? Ошондой да бул аттар, а? Эгин жазган ат. Кыскасы, любой улакка барсаң, уверенный гарантияда. Soyup var yana gelsin abi. Keset. Tutuyor. Tutuyor. Ne kellan koturgan mı geldi abi? Ama sen canavar de. Tamam. Ne var? Hadi attım. Şunday akırın basırçı sana. Yaka basırçı. Arka nemesini göreli. Çatka ayaktарын göreli.
Hem toğanlar biz basını uğalı bulattın. Tamam öyle mına tuşlap duruyor be. Ham çıkıyor be tam. Kana? Tamam. Ham çıkıyor can çıkıyor canım yani. Hı. Ho. Boldu Samat. Bası kança? Zamir. Ben keçe bir taksır bir şey taksırlamaya söyleştim degin. Hı. Maldık. Bir şey de taksırlamaya söyleştim. Özüm 280 bin alğamın Zamir hatta. Algan bası var. 280 bin alğamın. 10 bin son payda veririz deşler özür. Ha taksırlar. Ha. İşte köyün oralı ve aldık. Samat veresin mi dedik de. Aha. 290'a berdi odat. Oo. Vermedim Zamir. Satlatığın senasını ayttım. 320 bin dedi berem dedim. Hem carabagan atlar da görtasına Zamir. Aha. Biroq жақсы ат екен мына. Ат либо ойнayacak. Тик туяк екен өзі дағы. Аттың мен өзі қорс бірақ. Қорсымен өзі қандай шайма, қандай қарағанға. Жанына барғанда теп істемейді. Аха. Құрылда барайын құрыл. Қош құрып тұрады. Қош құрып тұрады. Атақ маңдай немелері патайрып жош. Жош, а? Нарқытына бір теп çalып қойсаң жығылмайды саған. Ошонда 320 айтылған басы. О, сатылатаған сенасында айтып қояйын. Болды. Мен кішіне пайдаланамыз десем Замир. Эми сураганга бирок кичине түшсөң керек, а? Жолуна коюп бересиң. Жолуна коюп берем. Мына наркы лимузинди суту келди бунун бир көрөлүк жаныбар, Лимузинди нурик муну минута тынбай, токтотпой минута. Мен токтотпой. Ya bunun satatan oyudan yok mu? Bunun ulağı küçtü, ha? Bunun ulağı. Hayır. Kavan kasan Zamir. Qarаңыздар, qavaqtарды көрсөтөлү. Bunun kanı qanday? Bu çiftli Karabayır. Karabayır, ha? Bir talçın merak ederek çok. Qana. Bunun jaşı qancha эле Samat? Жазға жаңасы болды да. Жазға жаңасы. Көптеген жазға. Мына азыр лимузинда bir зәрдәсін көріп қояр әлі. Bu қавақтар жүзінде деген. Bunu qanday satу ойлар бар mı жоқ па? Мүрік өзі шешеді де бұл көзі. Сатсам сатам дейді. Сатпаймын дейді. Бойы қанша шығады дедің? Бойы қанша шығады екен да? 65'in üstü de. 65'in üstü çıktı. 65'in üstü. Bir koyurça. Mana canım. Çurqoğanı jengil eкен, ha. Limuzin. Samat'ın үйінен келіп туғандар. Аттың қалаған түрін алып келсеңіздер болады. Выбор бар. Европа десе Европа бар. Қырғыз жылқы бар. Тайлардағы бар, достар. Мына. Айландырып қойшы. Bu mühürüm de kızamın bunu. Bunday barğana görülür Zamir. Қатты кіребі? Öte katı var hatta. Bunu böyle başla göstereceğim hocam. Bir жанынан көрсетіп қойын, ha? Қауақтары. Көкірегі кенен екен, Sorular ne sen bunu? Uzun çapça. Oldu. Ozda жұмшақ екен, ha? At özüm, olmaz özüm. Hem satam деп қалсаң, басы қанша деші мүмкін, sen білбейсің бі? Mürik gözü bilek, satmasa gerek buna. Еми, қызыққанда саға çalıyor болады екен, да? Kaynamasa bırakın, bu da böyle. Sen var mına.